Baik. Paglilu ya. Oke, kopi nih ke. Banyak disempit amat Dik. Ya Allah. Tabak kali gua pakai banyu mur manis, kopi ini asrep. Paling gak minum korsiro. Ora lah, paling disemit doang. Wah, mampu utut lah. Jajal manis bos. Manis kan? Kayak singgawe nih. Bilang sih. Wih, anu bocah ngopi. Enak kan. Wes, Apa? arep ning endi? Arep ngarep ke? Rene ke ngopi dikit. Udahlah, kita antas ngopi. Ngopi maning ke? Iya ga? Nyonya. Sekalian kita perang Ayo wes ga. Kita berani ya. Islah, lagi juga ya.
mangan. Udah lah, esen. Giga. Giga. Iya ga, lamun dipaksa mo. Abon! Men, kayak dodok deh men, batur kita mangan. Enak amat, mangan ni kan. Ya oke. Enak lu. Ane, Udah tuh mau nawarin kita mangan. ano gagsido kan mrene, ang batur kita mangan. Bete, premen, dia pun kita nih. Ito dengal, enak iluwit ko. Bete lu eh. Ayun na. Ano. Lu ga? Anak sih rebut-rebut? Hah? Anak apa? Lampu ko siya on. Sakit man nawari mangan. Bas, di kon batu di doang. Ya Allah, masalah kon mangan beribut. Ku aman menjero wake. Anggap aja mah dewek. Ay, iya bersihkan nyelonong dah ya. Ay mo, kadak oser ka kita. Bigyan mo ora bilalangad. Ay, lagi apa? Dia lagi ngambil mangan. Bilang mangan. Iya, lalu mau kan. Di kon ngambil mangan. Ya, kita basa-basi doang, bos. Betul. Betul. Payah. Basa-basi doang. Set.